ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯨꯛꯇꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯅꯤ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯤꯆꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯒꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯖꯔꯛꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5.1ꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯇꯨ ꯏꯪꯂꯤsh translation ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯤꯗ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯗꯝ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕꯁꯤꯅ ꯂꯣꯟ ꯈꯣꯟꯁꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1, 2, 3 ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯝꯕꯨ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯝꯕꯨ ꯃꯍꯨꯠ ꯈꯨꯗꯝ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ mahut sinba khudambu mahut khudam kawi ada English translation da hantok English da hantok matam dana mark as a sign of substitution of something is called symbol and a symbol have see adi mahut khudam si kaino ha matam da mark as a sign of substitution of something is called symbol aduna karigumba amagi mahut sinba khudam sing asibu aikoina English ta hairaga symbol kawi mitai lon da hairaga mahut sinba khudam kawi adi sidaida yauriba khudam da id sigi sign jina kari khangali habda tinsinba English ta hairaga addition plus ada sigi sign jina kaino habda khaidokpa subtract or minus maituna khangali masigumba asibu mitai londa mahut khudam haibdi English ta hairaga symbol kawi adi mathangda nainajagadaba asina serial number 2 asini serial number 2 da lon khon khudam letter gi matang steida amuhna nainajarke so you say number 5 to the lon khon khudam sina letter English ta harika and the lon khon khudam asi kari haige habdong tong pajarake lol amagi khonthok amagi khujing natraga khonthoki khujing amada yawba khudambu lon khon khudam letter kawi amukana pajarake lon khon khudam हाइबदी इंग्लिश तारगा लेटर हाइबसी करिनो हाइबदा लोल अमगी खोंथो अमगी खुजिंग नत्रगा खोंथो की खुजिंग अमदा यावबा खुदमबु लोन खोन खुदम लेटर कौई हाबा से मसिगी वाई खोंथो से इंग्लिश की स्पेलिंग दा इंग्लिश की बनाल दा हापगा मयेक दा मतौ करम तोना पागदा गाबदो मुतंगा मु हाजरके लोल अमगी खोंथोक अमगी खुजिंग नत्रगा खोंथोकी खुजिंग अमदा यावबा खुदमबु लोन खोन खुदम कौई अदुना लोन खोन खुदम हाइबसे इंग्लिश ता हाइरगा लेटर कौई
ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯀꯧꯏ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯈꯣꯡꯕꯗ ꯆꯤ ꯄꯦꯄꯥ ꯄꯦꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯆꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯣꯟ ꯈꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯈꯣꯟ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯎꯅꯞꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ 이유가 만나래 시나 라이징 토니 시 우납니 시 삼나테 미텔론기 마풍메 삼나테 머럼디 그이노다 우납 오이따르가디 시 마야이다 싱제르푸지 마카 로이 요고다바 마야이다 싱제르푸 마카 요레이제 우납 ngaktani aduna unapta sina lumna mijina yeta lumna mijina sina falling toni o oga manare sina unapta 이유가 만나래 시나 라이징 토니 ana sina inapni inapsi kariga manare aiga manare sina rising tone ni ada sida lumnam tari masai english ta ga manare sina falling tone ni habidi arumba ni sina arumba siju arumba sina ayangba in english adi english ta I is equal to alphabet n which is the secondary symbol masang equal to saita or lonesome aduna mitelomda habisi kariga manage haiba matamda english ta ga man masemitol alphabet ni masemitol on the secondary symbol su hoy aduga saitap su hoy mitai mek tadi habisi haiba mayek se ga su mai aduga secondary symbol oina inak oina ju onthoga sinaba mitai londari aduga saitap haije masi kaino secondary symbol on onthoga kariba matamda lonsum oiga mane aduga masiga matang sidi कोना नजर के हौजिकी ओइना लोन खोन खुदंगी ओइना मरोइना नजर के अति सिदा ई मना सांगबा नापी मखल अमनी ई is a kind of grass having long leaf मसलीदा हाइबसे मितै लोदर लैबा वहाय अदो इंग्लिश ता हंतोरपनी अदुदी ई मना सांगबा नापी मखल अमनी हाइबसी इंग्लिश ता हंदोक तारगदी ई is a kind of grass having long leaf अदुना ई हाइबसे मना सांगबा पांबी मखल अमनी हबा and ई जी कैनो वार्ड अमनेबा अदि खोंथोंना ई न पाव हाइतारे अयांगबदनी कोमसा अदि मथंगदा 3.1 सिदा इजी अदि ई ओइना पावनी सिना खोंथोंनी लोन खोन खुदम माने मस इजे लोन खोन खुदम माने सिदा हारजिनी लोन खोन खुदम बोयल अदि इनुंग यकनी इगा मानरिजी लोन खोन खुदक्सु ओय अदुगा बोहेल गा जुमाने सिना करिनो हाय मतमदा सिदैदा हाइजरिबा लोल अमगी खोंथो अमगी खुजिंग हारिजे लोल अमगी खोंथो अमगी खुजिंग आना मितै लोनगी ई हाइबसे खोंथो अमगी खुजिंगनी खोंथो अमनी हाइजे ई हाइजे काइनो मना सांगबा पांबी मखल अमनी आदना मसिबो अखोना करी कौई हाइबा मतमदा सिजे लोन खोन खुदम कौइसे लोन खोन अमगी खुदमनी मसिगिजे आदि मखा थारपा अमुक सिदै हाइजगदैजे काइनो हाइबदा खोंथो अमगी खुजिंग लोल अमगी खोंथो अमगी खुजिंग हाय मतमदा इगा मानगरे मथंगदा बो नत्रगा खोंथो की खुजिंग अमदा यावबा खुदमबु लोन खोन खुदम लेटर कौई अदुदी खोंथो की खुजिंग अमदा यावबा हायता सी मतंग जिदा अमुतंग येंगजे मखा जिदा सांगबा हारे सांगबा हाजिदा जिदा ngौलोन सुमसे सिदेदि याव इंग्लिश दा एनजिगा माने अदुई तारगदी सांगबा हाजिदा a mark present is a part of a unit of sound of sang and a syllable of Mitay lon da sang ba haibasi sang haiba kontoki kujing ama yaw bisi dama
ba haiba ma kontoki khujing ma syllable ani ne ba sida yaurje sang haiba nga ba haiba nga and sida haji kaino a part of a unit of sound of sang haiba sound asigi konto asigi unit amagi machet amane ba sigi je ngolon sumse sang haiba kontoki khujing amise yauba ini sigi machet amane ba sida ngolon sumse ana masibu aikona kari kawi haibda letter ne ba sigi aduna letter habisi karino haibda kontoki khujing amagi unit amagi machet amasu oiba yai natraga kontoki khujing amagi mahusin bo oiba su yai na igi mahusila ise adun sida hairji mark for a sound of language or mark present in a unit of sound in a language is called letter and letter ama habisi karino haibda lol amagi kontoki khujing khudam ama orba natrehraga lol amagi kontok amagi khujing amagi adai le yauba ma ama khudam amaneba maram aduna mathang ani suba wauba nainajare ani suba nainaribisina lon khon khudamni ade iro thangda nainajaga tabina ahum suba charu lon khonsa khudam adi matangda nainajage five sida nainar kadina na amtang mathang hajarake lon khonsa khudam haibdi english ta harga alphabet lol amagi asumba khonthok thoknaba lon khon khudam parengbu lon khonsa khudam kawi anna lon amagi asumba khonthok thoknaba lon khon khudam haibdi kainoda lon amangang thokum matamda asumba khonthokse thoknabgidamakta longi khon singase pareng naina phasina itholaba adu itargadi madu kari kawida lon khonsa khudam kawi mase english ta harga alphabet haina kawi adu sida english ta mahandropada the set of letters in a language for correct pronunciation is called alphabet the set of letters hai kaino lon khon khudam gi pareng amu oina leigedaba in a language the lol amada for correct pronunciation sumna khonthok thokna gi damukta is called alphabet aduna alphabet haibse lon khonsa khudam haibsi karino haibda lol amagi khongi mosim khudam singado mai masak tu ta na bagi damakta pareng sana simtoklaba adugumba lon khongi khudam pareng singado madu kari ko haibda alphabet kawi khudam moina harbda english sa harga a b c d ana pareng jana iribase mase alphabet ni lon khonsa khudam ni mite londasu asigumba pareng ama lengthokpa ama sangi pareng jibu lengthokpa haitragadi mite longi wahi mayam singase mathang naina ithokpa dictionary haibadi wahi thangna ose ekoni ibangam loi maram aduna lon khonsa khudam singase mite londasu mayek sengna ekoina khangmam thoi hajaningi ngasigidi matang asidaida lolgi karam khudam sing amadi mahusin khudam sing ase laigad haibado mathang nenajare channel asigi mamingna Manipur language features angkham professor na lol me punung sijaba mitai lol mitai me punung sijaba manipur gi amadi manipur gi wangmada laibiriba khuduma pu ayangna ikai kumnaba uchari losala pogalonina aina hajeningba amadi lamdam asida me gitang ohumdagi horoliba mitai singda akanana landarakpa amadi lamdamasigi yalungmi singda akanba landarakpa kanglup amana oirapasida mitagi isil ina ise isal maya ama kapna launaba maya ama yauri masigi thamoi aisu kubangamde yangbadi asima channel ase sandi sandok ningdabani adubu asigumba jathiraba kanglup amana mitai mepu mai tharpa
मितई के लाइक पयाबू मई थारकपा अमदी मितई की लूरबा मचू तरी की फिरालबू मई थारकपा हाइबदी मितई हाइबा जाति कांगरुप असे सही लिसिंग मंगा की मथकता रिकॉर्ड अन लाइरबा अइब रिकॉर्ड ओइना सही की फुरु येलोमी फुरु खुदिंगमक्ता कपना लाउनबा थोलपा असे मितई मय असे यामना मरु ओय मसरानसु मुथतपु ngamoroidaba मय अनि अमनी हाइबसे अयाना अदुगुम्बा अंगकपा यामना साथिरबा कांगरुप अदुसु खंगजेसनु हाइना लोल मयेक सिंग मतंगदसु अदुम मखाताना संदोकजबनी अखोगी लोल मयेक पुनुसिबा खुदिमकपु मणिपुर लैंग्वेज फीचर चैनल असिबु संदोकजरिबा ngamkam प्रेमेसोना इकाई खुमनबा उचरी सिगिदी मतंग असते लोसिनजरगे मथंगी अपलोड तवपु मतमदा अखोई पुना अमु पुना मिनसी मतंग असदा पुना पुई काई खुमनबा उचगोलोयना लोसिनजरी ngasi ki oina